برس نکرگو از کیما از کردم از آریما فداکار خداییما از معشوق خزنویما. به هاتنا روژا 10 سال وگرا کوچبارکردنا خودجی رازی شیخ معشوق الخزنوی یگو جیانا خوش دست دا لسردستن رژیما سوریه پارتایەکیتی کوردی لە سووریا ڕێخستنا کامپا دۆمیز ئەبیرئانین لە سنتەرا جەگەرخوینیا ڕەوشنبیری یا لە کامپا دۆمی ساخ کرد بە ئامادەبوونا هژمارەك ji hevalên partayekîtî û nûnerên partiyên siyasî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. Semînarek li ser rola mamosteyên Eynî di tevgera siyasî de û bi taybet rola pakrewan Şêx Maşûq el-Xeznewî piştî raperîna 2004 hat pêşkêşkirin. Debrastiyekî weke wî Şêx Maşûq bî erkê xwe dînî dînekî başî durist û bi erkê xwe nînetewî bi rastî erkekî gelekî baş pêk anî. لێ مخابن بڕاستی شێخ مەعشوقی خزنەویژی کێ نەگەشت ئارمانجاخوا ڕێژیما سووری ئەو کەونە پەرستیاخوا و ئەو دژیتیاخۆ بێ چاوە دژی گەلێ کورد بەری ji dîroka kevin dêjikê dijîtiya gelê Kurd têkirin dîsa ew pêkirin û nehêştin got Şêx Meşûqê Xiznewî bi rastî armanca xwe bibe serî em îro di vê münasebê de em weke gotî rehmet li gora wî dikin û gora her şehîdekê dî dikin şehîdê got ber qediya Kurdî de çêbûne eger şêx bin eger mala bin eger ey kesekî dîtir kê Rabata Şêx Meşûq dijî sîstema be'sî di dema hatî kirin da bi rastî بهتر او يعني بهترین بزاف دا تفگرا کردی بزاف دا خورت و گنجین کردی بزاف دا همی ملا آخا و شیخین کردا از دبیجم شیخ معشوق رولک سروشتی لیست و کرد لی بهترین تایبت بو جیانا گلی کرد و کردستان آمدن پشتی پرسن کسن بجدار و برسفن کمیته آماده کار و پیشکشکردنا چند هلبستان سمینار هات بداوی کرن. جه کامپا دومیز جمیل اوسه آرک